مازال في الأول تمدي ثقي أنا تخدمها يخفيتون بغيت ما نقلت وديبي نروح على التاويل باش توري ملي ديفيرونت نوت وتوارا راه مليح جو ديري ميم تسهل اباري افيك ريتم نورمال بور فينير تخدمو ريتم نقلت و ميم طون هادشي راه تتبع دونك الجيتار اللي لقيت دي السحاري كي دون فاسون ستوندار دونك هذا كي تولي مخدمه هكا بوذاكي تو سامبلومون باسكو الخيوط ولوان ديجا دونك صالحه راسها نص دو كاز دونك كنخدمو هكاكي بور retrouver l'accordage normal à la guitare. Allez, c'est parti. C'est assez facile, hein. Les ondes d'Arwan de Tchadouan, il y a troisième fil, lagui à Koudagui, fil à Gouflia, lagui à Koudagui, et cinquième fil, lagui à Koudagui. Voilà, lagui à Koudagui. Voilà, c'est extrêmement avec un rythme normal, au Koudagui, bien sûr. Une fois que tu maîtrises mon coyer, تخدم معايا تمانقلات avec tes écouteurs في المنظور et écouter la chanson sur mon ornéron, enfin écouter la guitare sur mon ornéron. Donc ainsi تقدر تتبع. Etc. Donc voilà, c'est assez facile à mettre en place, donc à vous de jouer maintenant.